Ya toh kamu teman kami, kalau tidak nang kamu di dalam kayu-kayu, patah terang. Serong ini gue kayak mas, apa dia kenal lama kira. Iya, baik tak siapa dan lihat kita mengalah. Persabayan kami kita kan. Dia baru kita pengantar itu kan. Selamat malam kita masa-masa. Lak direka laku anak ampo dulu telah tatogau te arak mantul dalam itu demo dulu anak ko kedua tontong bukan masih puntara lagi dulu pak ngade sarak katongkonan lak direka sarak mantul dalam alo demo makin lah tatogau situ anak dalam suara lah dia ke situ Pak Boyen Nabu Madura anak sambayang situ arut tapi gue sini bisa dalam sambayang lan serana ambek anak nape nusalo amin lante dalam itu demo obuang sesuatu nape batang lembang penarabu lante dongkon dengan ketumba tunang masemi contoh bangpa di balikan lakukan tangkan sini sakit tegelambi situang kalengan aman mentuk nato opuang dalam nama laki pegau tusara mantul lantai belambi ketema bangkan ni lima masing-masing deno pak niate sara iate laki pegau sakemi buang matua lan surga situru Pak Prame buang matua lan surga kedenti taumi surata matuka lata masolo lampe inan kamsusan antai opuang yoto tunara anara maring lampo lampe tarampak kamsusan situang paksa mati olami umpo de sangan na puang kipo Yesus itu siapa perintah sholat tamu na pengamasalo totemo siya tontong sayang kona amin lan sama na ambe na anak na pengamasalo amin selamat melambi lagi. Iya, udah semangat anak bapak pengantar tunang ke persembayangan ki. Nah, doro jomai data patah apa yang masih mataran temai patuan. Ladi tagi lakukan alam ya atau pengalaman cilik. Patasuk itu pengalaman cilik itu. Yaitu lama aja palantaran pengajian bayi karu apa? Sa alalima yung detondo kada adwarat ke mariri na misarat ke pemanikan tu pura sira ataratai anang ada deso lagi keluarga Nggak tahu, berarti menjadi sektor gitu,
Katakan aku yang kalian ini, tandai marah katu tedo. Tulus si batu tulang. Oh rata, mau itu sih mang, rempah ini. Kundo. Tayo mo bang? Ikaw kasi luwad. Jadi atau kita na may siguro kata ito kata ko tama ko hindi Voilà, cette fois. Alors là, ça c'est une maison familiale héréditaire. Ça c'est une maison personnalisée. Alors, Mau mertol mereka. Ampo naman nenek siya lori. Iya, sir, ito na ada naman sa Pangan lang. satu-satu. donc, this may aussi le chef d'immigration. Lalangkan di pamarorongan ni tanda yang tu kamaritinan na batine juga tenamon lampio mipatu na popongolga na kamaritinan na si pomarno inde lampio mipatu na pomamaolga marasa no ako sisola siapa pa naolga. Udah duka rombongan na to Eropa. Pada ako patopong karito na kung basa kung mato Perancis lah, to Italia yung Putiro, to Belanda, na muda. Jona maalala na dana. Yate laku pamale te tom palolong iraram palolong ibuku tedo Indo. Jona tandan dona. Yate lari soro mamate te kada dia ke Mariri. Yato kita ada keluar kada mai Mariri tapi di Sunda ipan. Oh iya da bamba iya. Da sanjo nanti. Iya, alai kita mati temi. Itu bamba jong jadi bamba jong tulan itu iya coba kita misteri masih jadi rahasia.
Persembahan na keluarga muina to nang lan kamasusan keluarga Mama Olga Solanasan ni Lakona PKK iya to tondok sola gereja dako patoki alay rekenina ko yaomi lan yaomi oke kurismanga lemang iya ke Lakona PKK da nyipiri isin nalan kinanu pinamelo tingkada keluarga sa budaju nabantukan laro kami. Jadi tidak diri tuan dalam isin na sampai pada itu. Terus semangat. Oke, miragi mesolana sangat ditondok. Apa tondok na PKK Lembang. Isorong lako kamu dolo ini dek kepala. Terima itu. Baita apa nama maya atau nan litero. Yang mau tahu kuku yang mian litero mana tak baik. Kau biasa dok kiala sudah. Dek kalolu. Oh. Dia ka perwakilan na to PKK Kalolo sa nangla ibu kota to. Oh. Oh. Darab ni. Wende mo. Ni Aldi to. Oh. Oke. Pasang. Beresya PKK Pasang. Oh, hindi malo may pasang. Sorang ila ko bendaran ni. Yo. Oke. Ya te PKK Lembang adong pada kuma memban dito. Aku wakil na to. Dia rekai mulai mga mati. Sa nenek itu kemarin te PKK na tayo dan anak ko. Yang mana? Oh kursimanga lako keluarga. Dia nompak na pasaki pong matuwa te meya patapugon. Lalan na te malalan nada. Lako na gereja siya tondok. Na mintu na to pong matuwa pasaki kumusolanasan. Nabaya mo ito dito. Ay sa Solanasan. Pa napatamar kining. Jadi tapas yang patlon na lari itu PKK, taisan ni. Nakuanti man ito, nang kanibaya itu teno na tatuan. Kan deka parengesan. Situru ada waktu kebiasaan latih tondok. Ya te lalu sauran te na torasan. Ya te lalu taman Lempangan. Ya te lalu langan neenda. Ya te lalu rokok kabo. Ya te lalu langan Banusura. Ya te lalu langan mga bena tanga. Ya te lalu tama kalotok na Kalimbong. Ya te lalu lako siya pong Peus. Ya te lalu lako siya pong Ria. Ya te lalu lako siya pong Liu. Ya te lalu lako siya pong Targunendo. Kaya panisun nang ipala ito kamu toron be, kung siya ito pa rin Solanasan ko dito. Aparat na angkaran ni. Aparat na to. Ito pa yung bangunan. Baik ito. Ito PPL. Kapala buntu lampion. Erte na to. Kapala maruangnya. Erte na. Kapala pasangnya. Ertena. Kapala kalon. Ertena ta. Merla ko komito parenge. Bara tu to parenge itu yang ini tak. Itu pastor. Sa Poban. Sa Pomotono. Pastor. Sa Neenda. Sa Ne Joyce. Sa Ne Juan. Ayo mo. Alam pina Joyce lang. Ne Juan. Nangka Ne Juan lang. Sa Ne Miss. Sa Ne Ria. Sa Pongkopi. Sa Pongpeus. Tabi awas kamera. Sa Pongoria. Sa Pongaliu. Sa Pongotalimpo. Sa Pongotargunendo. Tapo da.
sere-sere ko mila susu ko tumatumpa na akan tiro ko mito pono ko mito. Pues Alejandro. Pues Alejandro. Alay lang to do. Pues Ale Mariadi. Pues Ale Intan. Pues sama Alexi. Pues Ale Nona, Aran. De modelo to yo, vale. Modelo. Pues Ale Randanan. Pues a Papa Desi. Papa Desi lah. Ah, itu butuh lampu tu. Nah, temporin. Papa Desi. Ayun na. Tak kare ini na. Di Purinasan tu. Pues Ale Patoran. Alor kuan tu. Simon. 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 Pues a Papa Dedi. Papa Dedi anu mana? Pues Ale Tiara. Bapi itu. Bapi itu. Pues Ale Ipa. Oh. Oh iya, lep. Ini tanda Simon. Pues Ale Henry. Simon, ben ini. Pues Ale Rapi. Pues a Papa Icha. Pues Ale Serli. Okey. Pues Pak Agung Rumengan. Ya, kanila tanah yang baik. Pues a Papa Rio. So Simon Mureruno. Rio, alam di lampu. Rio. Pues Ale Payu. Oh, pasti baik tu hari ke Rio tu. Pasti baik. Pues a Wawan. Pues a Pak Ines. Pak Ines, nangka. Sana Depon. Pues a Tanta Bidan. Pasti baik pengadai pingin atau Tanta Bidan. Pues a Aldi. Pues a Pongamira. Pues a Pongotiwi. Pues a Mama Ogi. Pues a Yuyu. Pues a Gren. Pues a Ratu. Ratu Malaysia. Pues a Antia Tumanete. Hei, pom kita tahu tete. Hei, pom Anggi Dewan. Tak ada. Hei, sana Dona. Dengan nani nana. Oh ini dia yang ini. Pak Adi saya tetap. Hei, sana ada Andi Karang. Baik itu Andi Karang. Pues ada Pani. Pues sama Pak Dewi. Pues sama Pak In. Pues ada Ronald. Pues ada Baluk. Pues ada Randy. Pues sama Maarin. Pues ada Ningsi. Pues a Pongerma. Termisa Pues yang a Pongatore. Pues a Ponserli. Pues a Polimbo. Pues a Nepalen. Pues a Poyose. Pues a Poretti. Oh, pasti ini anak ini nak Poretti. Pues a Pongone. Pesi 20 mo Pues a Pongandigelo. pura. Pues a Pongendi.
Pue sane ikatan. Pue le Anggi Surako. Pue sa Pawabodi. Pue sa le Galing. Pue sa Pawalay kita. Pawalay kita lang. Kalau mau kenal. Dan dia naman tawaran. Oke, mantap. Nalo. Pawabodi ka pa. Oh. Nyanyi. Nakakan. Indo pati na po lagi tampa na yon. Dembor kami nilai mina tu po Yose. Ya porati. Kongan di gelong. Mangka. Oh. Ya mesti gitu. Mangka tengah. Kongan di gelong mereka matu. Mangka. Lain dapat itu. Ini. Pues sana Elia, dia merampak. Pues sana Pilini. Pesa Pongolga. Pesa Dr. Jamin. Pesa Pomale. Pesa Powili. Pesa Pak Pesa Maxi. Pesa Marita. Pesa Pastor Lius. Pesa Nejo. Hindi dahil. Pesa Matian. Beto man tarika di soalan notian. Mau bisa. Oh iya, pasti banget itu. Notian pasti badu kayak itu. Pesa Pareka. Mana dalam periode itu kan? Maliki. Pesa Paliki. Pesa Maxi. Pesa Pak Kevin. Pak dari bisa ke sana. Maxi itu dah ya. Sapong Kevin apa? Bunyi. Pong Kevin. Oh. Sapong Rida. Nandun na paaliki nina. Sapong Akali. Sapong Belo. Sapong Angela. Sapong Gaspar. Mau tahu dulu pira bukan? Bertemisa yung. Sana Tunguru. Tunguru baru. Itio. Pesa Pananus. Nangkap pengaku. Nama siapa ada kali ini? Lain motor, hindi siya eh. Kadang-kadang lupa ramai dia apa? Lupa kayak kemana nama Elpis. Tidak. Sapong Elpis. Pokare, Elino. Sana Elino. Weh, kepala pemanikan. Weh, mantan lembang pemanikan namanya. Sapo Sere. Porian. Saporian.
Hesa Pongering, Hesa Posantiu, Hesa Pak Ari. Mantari kami. Pimenisa korgasyo. Mantari. Sini sari siya mantari. Hesa Ponganda, Hesa Pakatan, Hesa Niegepon. Alay beto talo, Ponganda, Niegepon na Pakatan. Hei, sa Pongosipa. Maka panjela nila maka. Sana ka Ponganda di? Sa Ponganda? Tapa. Saan ko na? Sa Ponganda. Pesa ni Ali. Pesa Pongison. Pesa ndo tangan. Pesa ndo Allah. Pesa Ponggan. Dentro tantara yang mau ipolong. Kedua kita akutan di sana. Ita. Ita. Itu rumah kita adalah. Pesa Pongarito. Pesa Pongalingo. Pesa Pakaren. Pesa Pak Lopi. Pesa Nebale. Pesa Pekapu. Nekembar ya. Pesa Pak Sangadi. Oh Sangadi. Pesa Poristo. Pesa Ponginda. Pesa Nepre. Pesa Pongimpak. Pesa Porendi. Buat kita Ini simpuyo. Ketua stasi, Ketua rukun, pengantar tali. Weh, sane Aslan. Weh, sane Yarno. Sapong Muni. Weh, sapong nakar kemudian ya. Sapong Geri. Ni ano pati misalnya. Sapong Geri. Pauni to misalnya. Tantaroni. Mangalea. Sanjoegan. Pak Stephen Pongeri. Sapong Iren. Stephen, oke. Nak kepala Pina. Hindi mo ako tanong siya. Siapa tolan? Nak apa ini? Tak percaya. Apa? Makam ini na. Siapa ini? Nggak gila lagi. Sampai nanti. Sandotin. Dia mana ini?
Bonina. Venine main. Pesa Pongeris. Pesa Pak Petron. Pesa Pongopi. Pesa Pongiwan Totete. Pesa Tantamali. Pesa Nesanti. Pesa Ndotoma. Pesa Pongandre. Pesa Popindang. Pesa Nawira. Pesa Pak Willy. Pesa Porapa. Pesa Pak Vincent. Pesa Pak Yen. Pesa Pongopi. Pesa Pak Wata. Ayo ke sana. Pesa Tante Kris. Maka Puni. Pesa Andosika. Pesa Sapongiter. Mumbal toyo. Marunga to. Pasar to nakalolo te bisa. Patatamo ko ita pala ni pusat ito rayaan. Satu. Sabar lihat kena mangga. Maksudnya potong. 1, 2, 3. Tahan. Yo. Bebas. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Oke. Yang lain lagi. Jam 9 boleh mau di gereja? Oh iya. Jam 7. Oh, malkam tuh nenek. Jadi kenapa ngaku bisa? So mati kasih nemi meminta kar. Tayo, hey tayo. Dia mo. Kamu kita na. Balik ko bay mo to naman yan. Siapa dulu dong? Bilang hai tayo.